Pelak ladangi page iaki history ma iaki story jongki celebrity nantada ki YouTuber ki celebrity ki bapar ma lane ki YouTuber ki bapar ma ki ba ni imenta ki la keu sejrong am te ladangin page ki ladangin sengap ki story jongki kumot ba ki sedang leng ba da ita scratch ma Kistang nang bara ita scratch te gade ga bokon sep jongki ba kin kiu sha prang te ngambat ban ong pi gane go ba te haba ki we kila mo ban leng ba da ita scratch kila mo ban kiu sha jorong te belai pi ro phim shamla sedang no ya kane ga sedang no na ita scratch leng ba tang ban kamai pisa na po social media platform kum ka Facebook mo ngan ba tai ya pi mo te sedang no ban kamai pisa leng ba de ita scratch hapo social media sedang de ibarat na po Facebook dengan pen EP kumno ba pin le step by step mo ba pin le ban sedang leng ba de ita scratch mo te alengan lej be ka Facebook kumne nanta dengan refresh ka page o ya ka Facebook profile ka jongpi te ngan pen EAP kumno pin turn on ya ka professional dashboard khnang ba phila ban kamai pisa hapo social media Facebook mo po Facebook lengba da ita scratch ru mo se mo ngemla ban tip ya kata mo se mo lada enda ngila open ngila turn on ya professional dashboard kumot ba we ban tip se kande ka bokon osep jong phi kumot ba pin Sukiu Saprang mo amla ban tip ya kata te alengan sedang mentangan pen EAP kumno pinton on ya ka professional dashboard te kumtung yu ka profile jong pi dengan klik ya to profile kemudian sakaliang kadang klik ya to hang to nang tangin to ki lightly dot klik ya gitu nang tada ngin scroll siapa ban ngin lap ya ketu batho turn on professional mode mo te turn on ya ketu kenang bangin sedang ban kamai pisa leng ba dai scratch mo ta turn on ya ketu nang ta hang tu pin e ka tho kum tu nang ta ai biang turn on nang ta de hang tu pin klik by next hang tu ro ai by next nang ta hang tu kan mau ba ba ka de man wong by public suggested ma ka de man by ka de man long by public suggested kum ba kala de wan lupa kum tu kum ba kala de klik lupa hang tu mo te ai by public suggested klik biang next nang ta hang tu ro pin e kum tu tho kum tu nang ta ai by confirm kum tu te pin e hang tu te klik by next nang ta de hang tu pin e gitu gijing tho la pin pule sa pule la da pin kwa pule shu ai by next nang ta de hang tu na ka benta ka tu beda pin lam no pin ai by phila ban ai namar hang tu by ong add frame and share update to feed kumut ba ya kumut ba kan utu usan mo utu usan ba don hang tu kumut udui usan phila ban kala professional dashboard te lada phikwa ban nom pan pau itu usan kumut ba klik by skip lada phikwa ban pan pau pada ai next lada phikwa ban pan pau klik by skip kum tu tang kum tu he perlak la long te le se ka professional dashboard kum tu te tang kum tu te hang tu phin sa sedang no kan ban upload ye ki reels ki video ki live stream ki jong phi mo phin le kat ba phikwa mo tang ba la no wonom post ye ki content ki bomlong mo kum ki te phin le refresh hang tu nang ta phin yu e ka tu kala mi hang tu mo professional dashboard te
Hadin makalami kum tu te klik start with challenge. Hang tu mut start with challenge kumut ba. Katu kalau ada lupa jongka kani ka reach more people mo. Te berbor ngi haban klik be kani ka reach more people kenang ba. In la ban yo bon ki views engagement bat ta ter mo kin one ki weekly challenge. Te kan mau nam post ye ki content kum ki khna ki kulung ki bom phong sapti phong jan lane ye ki kenja jing accident lane ye kin ki kenja ba mi snam si sen ba phila tan on ye kene professional dashboard kumun phim dai ban post ye kita ki kenja content ki ba mi snam ki ba show ya dat ma mi snam accident ye lai ban kiar na kita nomor ba kadai ka kanlong against ya ka committee Facebook committee standard mo ada post ye committee kim kuitu ki judge te prolong ngatrai plus thu mo ya kata te ada phim sung thu te sa comment sa e mo khnang bangan patai khambnya lane ngan patai lada pikot ban tep khambnya mo te prolog tang kum tai